Dosach báire, béidir nach bhfuil se seo rólascuil. Ach tá mise san áid bhí cearta nach. Bhí sé ceart gomsa bheith hail le carne riada, mar is mise is mise an táránnaí ar an seanós is fearr sa tíir seo. Ach ní as Calamara It's made like a history. Me Shilata on the Goni, me sample relative. Man, Fuck sauce must go vehicle, I guess hitting clown it. And Shin, come make a demon fall, Fuck sauce, I hit and handled it. Come make a demon Doris Caneoscot, hit and handled and Doris Coma, come make Macdi and car, hit and handled the Shin Coma, so Nish, ni fail on Doggy, and I start Some melody for the Casula writers the Stalina Bra Elegailacha, Kumeshtap con Ash of the end of the Rosnaroon and Aids, like you see. August, Mio Reach, share the Dort on Stuart Horde on no, a Cillian of Vocha, a Fechenturter or a Scalan and Shin, Tatu Casula Zac Efron. Isha is Droch Ash Dorto. Sinead, agus nuair smaoineam cumá na puist a bhíagam agus a chail mé. Is léir arís go leanan mí á mise I gcónaí. Curmagás fadó bhí sa gomar go profisiúnta agus mé scríomh fallíochta samplatí. Mar ile de scríomh mé right limnach, as ma bhéal hí na focail deas brimnach, ach bhí rud ag an cear mar de scríos I ró gear. He posted on the Ripley's on Shin, ach took bath agus bóthir dom credin an ácred. Is cuig an cumá Dalav fi sa gobar mar Yalav Rhoi Grafton, a fear an bugger roig. On Shin fi sa gmúin a gramadí feag tamlín, ach ní raibh mé gramadach mói torgamá. Béir an sin ceapas go raibh an tá lom deir an sin mar formé post mar réalt pornografíochta. Ní raibh ann nach píon sa tón. I'm sure if you go over our mind.